KURERIKANA mwaki uyu uria uratuthukire mathaa-ini ma thaa 1:30 cia utuku wa ira uracungiriirio ni thina wa thitima kuma nduka-ini imwe ya gucinirira indo tauni-ini ya Kitengela kaunti-ini ya KAJIADO. Biacara cia nduka ya indo cia mbao, mukawa, saruni, nduka cia indo cia thitima hamwe na nguo ni imwe cia iria iracinirwo ni nĩnĩmbĩ cia mwaki uyu nginyanagia gutuika MUHU. Ile yenye ilichomeka kuna kuwa kwa hii nyumba viti, mattress, stalls za simu, samaki, nguo. Kulikuwa na shida ya stima, ilianzia kwa container kwa stall moja pale. Hata wakapigia simu mwenyewe anaitwa Anthony, hakuwa anachukua mara ya kwanza, mara ya pili, lakini baadaye akachukua akakuja waka-coordinate. Riu ahuri biacara nduka-ini ici matigitwo magitara hathara ya mamirioni ma mbeca. Wale watu wanaumia ni watu wengi zaidi. Tunaomba kaunti inunue masima moto ya kusima iwe moto ikiwakika saizi kama hiyo inakuja. Hindi ya mutino uyu mabitha a borithi kuma mwena wa Kitengela ni maracungiriirio kuhuthira riera ria kuruta maithori niguo kuhamurithia kihiri kia andu aria mataraheaga bathi ngari ya THIMA mwaki kugera barabara-ini iyo. Shida pia hata wananchi, kitu nataka kuwaambia tu, wakati shida ikitoka kama hii, mwache kifunga. Nyinyi si zimamoto, nyinyi si magari, munazuia gari mpaka ifiki kuzima ile moto. Kuringana na aria mareyoneire mutino uyu maugite ngari ya THIMA mwaki ni irekinyirie ihinda-ini riria riagirire no ni iracokire kunina mai, undu uria uracungiriirie kuhoya uteithio kuma kuri ruhonge rwa THIMA mwaki rwa Mavoko kaunti-ini ya Machakos. THIMA moto za hii moja ya KAJIADO ilifika mapema, moto ikiwa kidogo, wakazimazima wakatuambia maji imeisha. So ilitoka all the way from Hathara. Ilikuwa late. Kuna kitu tuliokoa. Oho maabitha kuma kambuni-ini ya utambia wa thitima ya Kenya Power ni marekinyirie NARUA tauri ya KWAHOTEKA kuhoria thitima mwena ucio niguo kugiririria gutherema kwa mwaki uyu. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a.